Alright, sanibona. Bengicela ukunikhombisa la ukuthi ama-signal nizowathatha kanjani. So let's say ngithe okay, this is u-pocket option. So ngizoyenza futhi elandelayo ividiyo kuzobe ya-I_Q option. So u-pocket option ama-signals azofana-ke whether i-pocket option or I_Q option unless ngithe i-O_T_C. So let me show you what I mean by O_T_C. So let's say mhlampe ngithe a-straight i-pound like i-G_B_P USD yabo. So this is where la uzoyibhala khona. So angithi yabo G_B_P USD uvela ube u-2. Khona lo lapha ezansi and then nalo lapha phezulu. Lo lapha phezulu ubhale u-O_T_C la eceleni. Lo lapha ezansi awukho O_T_C. So wena mangabe ngithi ama-signals azofana for i-Q option no-pocket option, uzo-trade le engenawo O_T_C. U-O_T_C uhlukile u-specific kuleyo broker. So mangabe si-trade i-O_T_C ngizosho ukuthi i-O_T_C yaka-I_Q option. So wena mangabe utrader usebenzisa i-pocket option angeke uyi-trade leyo O_T_C, angeke uwathathe lawo ma-signals. Kodwa mangabe ngithi si-trader nje ama-signals azofana kwi-live market kuwona wonke ama-broker, then uzodila nale engabhaliwe O_T_C. So njengamanje sizodila nale engabhaliwe O_T_C. Vele isikhathi esiningi ngizosenda lawa angabhaliwe O_T_C ngobani? Sinabantu abasebenzisa u-I_Q option no-pocket option. So imakethe efanayo ile engabhaliwe O_T_C, i-live market. So uzokwenza kanje, uzo-type nje lapho lento engiyishilo ukuthi okay mhlampe asibhaye i-Euro USD. So uzo-type lapha Euro USD, uzoyi-type njengoba ngiyibhalile nje and then uklikhe le lapha ngezansi le engenawo O_T_C. Alright, then mawufika la ezansi-ke mawubuka la kukhona u-time, kukhona u-amount. So by default thina isikhathi sethu u-1 minute. So you make sure ukuthi la isikhathi osibhalile la u-1 minute. Mangabe kungenjalo uzosi-adjusta wena isikhathi sakho. Ngithi yabo manje 2 and then 1. So uzosi-adjusta wena isikhathi sakho size sifike ku-1. Or mawuklikha la ezansi angithi yabo 3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, wena uzoklikha lapha ekuqaleni kube u-M1. So that's 1 minute. And then la eceleni ku-amount ila uzo-type khona amount ozohamba ngayo kuleyo trade. So let's say mhlampe ufuna ukuhamba ngo-20 rand, uzofaka leyo 20 rand. Ufuna ukuhamba ngo-200 uzofaka kanjalo. Doesn't matter, wena ozoyikhethela ukuthi i-trade yakho izohamba kanjani. Alright, so and then u-buy ileli button eli-green, u-sell leli button eli-red. So okwakho ubhaya mangabe mangithi buy uzopressa leli eli-green, mangithi sell uzopressa leli eli-red. Yeah, ilokho nje. So i-process ithini? Let's say i-signal ithi sell G_B_P USD. So nayi i-process. Okokuqala siklikha lapha kwi-currency, sibhale lapha ku-search sithi G_B_P USD. Now uvela lapha le yokuqala engabhaliwe O_T_C, siklikha yona, right? Uyavela u-G_B_P USD. Second thing, we make sure ukuthi isikhathi sethu M1, right? Third thing, sifake amount yethu le sobe sihamba ngayo. Let's say mhlampe sihamba ngo-250 and then i-signal ibithini? Bekade ithi sell. So the last thing to do is to sell, right? And then that's it. Trade sengiyithathile, izolasta bani? Izolasta 1 minute. Yeah, izo-expire emva kwale 1 minute. So ilokho nje kuphela, that's all we do mangabe uthatha i-signal. Yeah, for wonke nje ama-signal aka-pocket option, this is how you're going to take ama-signals. Nawe-ke ama-trade uzowathatha nje kanje. Yeah, that's all. So elandelayo ividiyo eya-I_Q option.